nukuri nibyo umuntu usoroma ibimusumba yihanganira imimutokoza niko byagenze inyeshyamba za AFC M23 neza neza zatangiye kujya zigira gute zitangira kototera FRDC. Tugiye kubirebera hamwe mu by'Uvira rwagati haramukiye mu rugamba rukomeye cyane mu masaha mu gitondo yo kuri itariki ya 20 z'uku kwezi kwa munani. Bigaragara neza ko izi nyeshyamba za AFC M23 zishobora kuza kwigarurira Uvira, ariko kandi tugiye kubabwira ko nyuma yuko itegeko cyangwa se batanze amabwiriza ngenderwaho kugira ngo hongere hemerwe ibiganiro ko babanza kurekura ifungwa zabo 700 zifungiye muri gereza ya Ndoro ndetse n'andi yagiye atandukanye hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi tugiye kubabwira iby'abagore batangije gahunda yo kujya kuri Ministeri y'Ingabo mu gihugu cy'u Burundi ngo bajye kubaza ikijyanye n'abagabo babo n'abana babo ndetse n'abagore babo. Nyine ubwo urumva n'ababyeyi n'abagore bafite abagabo b'abasirikare babarizwa muri FDNB ndetse n'abagabo bafite abagore babarizwa muri FDNB bagiye hariya rero kuri Ministeri y'Ingabo hariya neza hariya Igitega hano urenze za Bujumbura hari mu murwa wa politike kubaza iby'abagabo babo ndetse n'abagore babo uko byifashe n'abana babo. Ese ko badataha byagenze ute, baguye ku rugamba cyangwa ntibaguyeyo? Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Evariste Ndayishimiye abivugaho iki mu gihugu cy'u Burundi, situation imeze ite? Tugiye kubirebera hamwe byose tubabwire uko byifashe. Hanyuma narababwiye ngo amakuru ahari turakora, adari ntidukora. Hanyuma rero tugiye kugenda byose tubigarukaho turebere hamwe. Ese AFC M23 igiye kwerekeza i Doha, ese irerekezayo aba bantu babo batarafungurwa cyangwa se baragenda ari uko bafunguwe? Ni ku munsi w'ejo bashyizeho aya mabwiriza avuga ko bagomba kubanza bakarikura ndetse n'amazina n'urutonde rw'abagombaga kwibandwaho kugira ngo babanze barikurwe. Turarufite ahangaha kabisa, mubane natwe muraje mugende mubimenya neza cyane akantu ku kandi namaze kuba mbibategurira. Hanyuma turagaruka hano neza Nzibira haramukiye drone igenda irasarasa kuri AFC M23. Turebe ese hano Nzibira ndetse nano bita Kanyora ibi bitero bikomeje kugenda bihagabwa by'umwariko bya drone by'indege nyine bimeze bite? Ese M23 iri kuvuga iki? Tugiye kubirebera hamwe. Ariko kandi ihuriro Alliance Fleuve Congo inyeshyamba za M23 cyasi Intare za Sarambwe bongeye kandi kwikoma FRDC. Ni ku munsi w'ejo bavuga ati ese ibi biganiro turabijyamo bigamije amahoro kandi mukomeje kugenda mwica. Ibyo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Hanyuma turagaruka ahantu bita muri Kaniro hano muri territoire ya Masisi, tubabwire naho uko byifashe, uko urugamba ruhagaze, tubabwira akantu ku kandi uko bikomeje kugenda byitwara. Hanyuma turagaruka yitwa Kawezi anga ni hafi na za Kiriba, tubabwire ni muri za territoire ya za Uvira, tubabwire uko byifashe. Ana amakuru ari kutugeraho aravuga ko hari bitero karundura biharamukiye. Byifashe bite rero? Making sure niba uri kumwe natwe ureba hasi handitse subscribe ukandeho, hanyuma uze nkwihera amakuru y'idonido utari wakumva ahandi. Narakubwiye ngo anga uzajya wasanga amakuru y'ukuri pani binyoma, nicyo niyemeje rwose. Iminota mike cyane ariko wumva ukuri kwibijyanye n'urugamba guhari. Tugaruke muri Rucuru naho mbabwira uko byifashe. Katana naho biravugwa yuko haramukiye situation itari nziza. Hose ni ku mutekano, politike, diplomasi, mugiye kujya mwumva byinshi bigiye bitandukanye by'umwariko mubigezwaho nanjye Pacifique. Ni kuri Ruhuka Impa News, wahageze kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. So munyemere rero dutangire n'amakuru yacu nta byo gutinda, duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwariko hano muri Sud Kivu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Tutangire rero urugamba rwacu, ariko munyemere turuhere ku ngabo z'u Burundi zatangije ibitero. Ni operation shyashya batangiye yo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 ngo barebe ko hari icyo bakora ngo bashimwe na leta, bashimwe n'isi yose, berekana imbaraga n'umuhate byabo. Nkuko nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi yabivuze ati twe dufite igisirikare kigaragara n'ikitagaragara, dufite ubutasi buboneka n'ubutaboneka. Ubwo rero tugiye kugenda tubirebera hamwe ese iki gisirikare kitagaragara cyaba aricyo cyamaze kuza kwifatiramo uru rugamba rwano Uvira. Amakuru namenye nuko bari kujya bakubitira mu birometero ngo bagakubita ababaza AFC M23. Ese koko ibintu n'ukuri neza wahageze nyine ngiye kubyinjiramo indani kwa ndani mu mirongo y'imbere ku rugamba usobanukirwe akantu ku kandi. Anga biravuga ko abasirikare badasanzwe basa nkaho ari special forces za FDNB zinjiye neza zikinjira hano mu duce tugeze muri dutatu ngiye kukubwira. Bahereye ahitwa Kawezi bagera ahantu bita Kiriba aherutse gufatwa n'inyeshyamba za AFC M23
barazamuka neza bigira ahantu bita Bwegera, baraza bikubita ahantu bita Ruvungi. Ahangaha hose ni operation z'umwijima zongeye gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi cya FDNB. Ahangaha rero bavuga yuko bafite gahunda imwe gusa yo gusubiza bano barwanyi ba M23 inyuma, bakabambura umujyi wa Bukavu, bakabambura Katana, bakabambura utwo duce twose tugiye dutandukanye, by'umwihariko dusatiriye umujyi wa Uvira. Nk'ubu ngubu muri Nyangezi naho haravugwamo operation zigiye zitandukanye z'udutero shuma twa Wazarendo ziba zagiye zikora. Ariko gatoya nkiri ku ngabo z'u Burundi nuko hazamutse abasirikare ngo barenze 73, niyo makuru andimo nkurura, ngo babaye nk'abajya gutesha umutwe AFC/M23 mu gace kamwe gusa. Anga tubitse ko abasirikare bari mu gace kamwe, abandi barenga amajana bakomereje muri Ruvungi ndetse naho bita Bwegera, basa nkaho bazamuka bajya kwegera za Sange ngo bakunde barebe ko batungura AFC/M23. Ariko nyaboneka ndakubwiza ukuri, iki gisirikare cy'u Burundi ntago cyoroshye habe na gatoya, kuko cyakoze operation minota 30 gusa bari bahangayikishije M23. Utigute rero byagenze bite akantu ku kandi? Inyeshyamba za AFC/M23 ubwo zari ziturije ziri ahantu hamwe ahangaha muri Kiriba, Runingo, Sange ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, dore ko no muri Bwegera na Ruvungi bagiye bafite utu axe dutoya bisa nkaho bafite agace kamwe na FARDC ifite kandi. Ariko ibitero birazamutse bibikubitamo, ariko bisa nkaho nabo bari babizi yuko biri bubagwemo, bakoze icyo bita reprise strategique, basubira inyuma barazamuka begera ruguru, basa nkaho babahereza umwitangirizwa. Barangije nabo baragenda barabanza baritegura, bafata intwaro zabo, baramanuka bacakiraniramo hagati. Niko nababwira gati mu minota 30 gusa ingabo z'u Burundi zazikoze operation yo atagira igihinduka. Izi nyeshyamba za AFC/M23 zari guhura n'ibyago bikomeye cyane, ugasanga bisanza habi, by'umwihariko bakisanga muri Bukavu bari kumwe na aduyi. Bimeze bite rero? Amakuru ufite nuko bazamutse bagikora iyo reprise strategique, bagarukanye amashyagaga ndetse n'amakaka akomeye cyane, dore ko bacakiranye kugeza na n'aya masaha turi kuvugana muri iki kiganiro hashobora kwakira kumvikanamo urusasu. Umuvandimwe uti ngwiki yambwiye tuti urugamba ruratangiye none ahangaha operation zirongeye zirabaye kandi zikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ati baratatswe ku rwego rwo hejuru cyane. Atariko atamakuru ngo haye itegure operation zigiye gukurikiraho, kuko ingabo z'u Burundi zigiye kwicuza. Iki gisa nk'ari ikindi gitabo kigiye kwandikwa. Uti gute rero iki gitabo cyawe kigiye kwandikwa agute? Ni nyuma y'iminsi mike cyane ingabo z'u Burundi zongeye guhabwa isomo, cyangwa se zongeye gukubitirwa hano muri ahangaha muri Bwegera, dore ko Bwegera ari agace gasa nkaho karushye, ni agace kahoramo imirwano ikomeye cyane. Nanone kandi kongeye kugabwamo ibitero, ariko kandi ingabo za AFC/M23 zarahitwa Sange zazamutse zisa nazijya kwegera za Nyangezi hafi na Bukavu, ngo bagiye bafata muri intwaro zabo, ngo bahise bamanukana n'abasore, ngo kuko arera forest turuka za Bukavu iraza ifatanya n'aba barwanyi ba AFC/M23. Barangije basubiza ibitero inyuma by'ingabo z'u Burundi, baramanuka babakubita neza baberekeza muri Plaine de Ruzizi, hara mu muhanda werekeza muri Uvira. Amwe mu makuru nkesha abaturage batuye muri Ziranche n'ubundi baravuga ngo ingabo z'u Burundi zamanutse kibuno mpamaguru zirukanka, zisa nkaho zari zikanze ikintu runaka, ariko kandi ngo nta masasu biyumvaga. Urumva ko izi nyeshyamba za AFC/M23 zari zifite za ntwaro ziriho zansirasiye kugira ngo nyine bajye barasa, kugira ntibatere ubwoba abaturage, bakajya barasa ubundi bakajya nyine babona abantu bikubita hasi kutamenya ibyari byo. Kubera iki? Bakoresheje intwaro zitavuga. Nuvuga ngo ni za operation za bucece nyine zagiye ziba. Izi ngizi nizo zakoreshejwe ku gisirikare cy'u Burundi kidasanzwe, nacyo kitoroshye habe na gatoya, kuko amwe mu makuru nkura muri Zirace nuko ngo harimo n'abasirikare b'M23 bashobora kuba bagize gute ababigendemo. Izo ni operation zaramutse muri aya masaha mu gitondo. Gusa no ku mugoroba wejo ku itariki ya 19 byarabaye, ariko byabaye igihe gitoya cyane. Byabaye kuri uyu mutwe wa AFC/M23 bagabye ibitero nibyo, ariko ibitero byarangiye n'ubundi ntacyo bifashije FDNB cyangwa se FARDC, bisa nkaho bahise bagwa mu gaco k'inyeshyamba za M23. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ibi biri kuba mu gihe uru rugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko ibintu byamaze kugira gute kuba bihindura isura. Ahangaha rero bisa nkaho urugamba rwamaze kuba rukomera mu buryo bukomeye cyane. Urugamba neza rwahise rukomeza rwigira ahitwa Kawezi. Aha muri Kawezi rero nyaboneka naho ndakubwira ko izi nyeshyamba zirahabarizwa, ariko nubwo zibarizwa mu gace kamwe. Ubundi naje gukurikirana amakuru neza cyane, sanga uduce twose AFC/M23 irimo tugiye turimo n'ubundi abasirikare ba FDNB, ba FARDC, Wazarendo
Wazalendo, Senyatura ndetse n'abano bayobozi bishambuke intera hamwe n'indi mitwe igiye itandukanye ifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku kijyanye n'abacashuro mu nyemerere nkigarukeho, abacashuro nabo bahuye n'uruva gusenya nyaboneka, dore ko mu ijoro ryakeye ngo bari bafite gahunda yo kuramukiriza ibitero bikomeye cyane, ariko bakimenya amakuru y'uko ingabo z'u Burundi zagabye ibitero ngo bahise biryamira nyaboneka, ngo bahise biryamira. Icyo bakoze ni ugutumiza amayoga meza n'abagore beza kugira ngo bagire gute hiraranire cyangwa se birirwane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biriwe bisomera icupa, dore ko bamaze iminsi banakora ama operation y'amabuye, bari gucukura ku bwinshi ikijyanye na zahabu cyo bakibanzeho ku rwego rwo hejuru, kubera ko usanga ubona yuko bananiwe kurwanya M23, ahubwo icyo bari gukora no kugira gute no kwibikaho amabuye menshi cyane. Ibyo byose rero ngira ngo mwabyumvise ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. So munyemerere tugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi sinkunda gikoraho inkuru, igihugu cy'u Burundi sinkunda no kukivuga bitewe nuko bariya n'abavandimwe, ariko iki cyo sinagenda ntakivuze. Ministeri y'ingabo ishyirwa mu bikorwa nyine ishinzwe ingabo zose mu gihugu cy'u Burundi. Anga amakuru mfite nuko abaturage bazamutse bateyeyo neza Igitega tubibutse ko ari wo murwa mukuru wa politike, hanyuma Bujumbura ukaba umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nta bindi biro bya leta bibarizwayo, by'umwariko byinshi bibarizwa hariya muri Gitega. Amakuru mfite rero, abasivile basanzwe, ariko basanzwe bafite abana babo babarizwa mu gisirikare, abagore bafite abagabo bafitemo abagore, ababyeyi bafite y'abana. Sezi icyo kintu muri kucyumva. Ahanga rero bararenga, ni benshi cyane bagiyeyo ngo bajya kubaza mbere yuko bagenda ari benshi, babanje koherezayo bakeya, bakoze inama bohereza, baravuga ati mwebwe mutubwira amakuru y'abana bacu, twarababuze kuri telefone, twarababuze ku ma Facebook, ku ma WhatsApp, ahantu hose ntibakigaragara, bimeze bite? Ese bariho cyangwa ntibariho? Ibi bintu rero nyaboneka bisa nkaho ari ibintu nshobora kubivuga gutyo mukagira ngo ni ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye. Imyaka iraheze ari 2 n'igice igisirikare cy'u Burundi gitangaje ubufatanye bwabo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma hagiye y'abasirikare bahire hano muri Kivu ya ruguru, bageze no muri Sud Kivu, kandi abasirikare benshi twagiye twumva ko bapfuye, ariko nta makuru igeze atangazwa mu Burundi, ndetse nabo bemeye ko baguye ku rugamba ngo n'abasirikare 23, kandi intambara imaze imyaka 3. Ari AFC M23 nayo ubwayo yemera ko itakaza abasirikare kandi batari bakeye, ari FARDC nayo irabyemera, Wazalendo bo si wabara, ariko CFDNB koko ntibapfa cyane ntibaraswa. Ibyo byose rero nibyo abaturage bagiye kubaza, baravuga ati ese koko niba abana bacu bakiri bazima, ubundi nta musirikare umara kuri misiyo imyaka irenze 2 atarajya gusura ababyeyi cyangwa se ngajye gusura umuryango we kandi asanzwe awufite. Ati none niba bimeze uko mukaba mutari mwabohereza, kandi abaturanyi bacu tuhora tubona abana babo bagaruka baza kubasura, twebwe abacu bari hehe ko tutarabona ko imyaka 2 iheze tutarababona? Ati nta kindi kintu babasubije, bavuga ati turi kubikurikirana vuba murabona abana banyu. Ese barabazura? Ibyo byose rero reka tuze kubirebera hamwe wenda mu kiganiro kiza gukurikira, ariko reka twizere neza ko Evariste Ndayishimiye hari izindi tekinike ari bukoreshe abo basirikare babarizwa muri FDNB, abo babyeyi basanzwe bafitemo abasirikare, abo babyeyi basanzwe bafitemo abagabo, abo babyeyi basanzwe bafitemo abagore, bose tuze kurebera hamwe ese koko baraza kubacyura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose rero turaza kugenda tubikurikirana, turebe akantu ku kandi uko kuza uko biza kuba byitwara. Gusa icyo nababwira cyo situation mu mujyi wa Bujumbura, situation mu mujyi wa Gitega ntago bihagaze neza ara mu gihugu cy'u Burundi, dore ko na Evariste Ndayishimiye amaze iminsi akeka uwitwa Minisitiri w'Ingabo uyu nguyu Prime Niyongabo, ndetse no wita Reverend Kuriyo, akaba umwe mu bagize ishyaka rya CNDD-FDD kuri uburiri no ku butegetsi riyobowe na Evariste Ndayishimiye. So byose uraza kubyumva neza cyane mu kiganiro ndibuze kuba nkora mu kanya gatoya, ndakikurarikiye kuko kiraza kuba kirimo amakuru akome cyane utari wakumva handi. Ibyo ni bikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi.
dukomeje kugenda tubireba uko ubyumva, nanjye niko mba nabikurikiranye. So nta kintu njya nguhisha, wowe ujya ubana nanjye. Hanyuma imurenge tugiye kugaruka operation zapanzwe kuva kera mu myaka 2 itambutse. Gahunda ni imwe gusa, kwivugana abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Bisa nkaho ari genocide yeruye yari yarapanzwe, ariko kuri ubu Imana ikomeje kuragira bano baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge kuri babarizwa muri biriya bice by'imurenge, muri teritwari ya Mwenga, teritwari ya Mfizi, teritwari ya Karehe, hose bagiye barimo. Ahangaha rero habarizwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, by'umwihariko biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ahangaha intera hamwe FDNB, FRDC, Semusenyatura, Maimai Kifuafua ndetse n'ababirozi bishambuke. Iyi ni imitwe n'ibisirikare bishaka kwivanga muri bano baturage b'abanyamurenge ngo babice nta numwe bageze gute basize. Ibi bintu rero byafashe indi ntera, dore ko impamvu mbivuze nyamukuru muze gusobanukirwa ni ibitero bigizwe n'iyo mitwe yombi, byose byahuriweho, yose yahuriyeho ijya kugaba ibitero kuri bano basore batwirwaneho. Ariko kubw'amahirwe y'Imana basenga koko, nkuko numvise babivuga, baravuga ati twe turasenga Imana igatabara ikaba mu ruhande rwacu. Niko byagenze. Inyeshyamba za AFC M23 zarahitwa Rugezi, zararenze hano za Kaziba, kuko zatangiriye imodoka zigeze muri 6 zari zizamukanye intwaro n'abasirikare by'umwihariko ba FDNB ndetse n'abazerendo bivanze n'intera hamwe. Ahangaha rero gahunda yari imwe gusa, bari bagiye kugaba ibitero hano muri za Rurambo, za Mkenke, za Kijombo, hariya za Kabasha, hariya kwa Buhimba ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Bari bazamutse kugira gute kugaba ibitero, ndetse naho bitazagahwera n'uduce twinshi nyaboneka dutuyemo bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Aba bose ngo nta numwe wari busigare. Iyi ni gahunda yari yashyizweho na zino ntera hamwe, ubwo ndavuga FDLR. Ikindi, abantu bizita babyozi bishambutse, babirozi bishambuke, bayobowe n'umugabo wita Ngoma Nzito. Uyu mugabo ni mubi cyane, ni mubi ku kijyanye na operation. Uyu nguyu yarizewe, yizerwa n'uwo bita Jacques Prusi. Ahangaha rero ni wahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Uyu nguyu kuri ubu yirirwana n'uyu nguyu bita Ngoma Nzito, kubera ko azi ko aramutse amure ku isaha yatashyirwa mu rusasu, yirirwa muri Kongo agataha i Burundi. Nawe unyumvire guverineri muzima ubu kuri ubu uyoborera mu buhungiro. Kubibutse yuko AFC M23 yashyizeho undi mu guverineri hano muri Sud Kivu. Ese koko ibi bintu bishobora kuza koroha? Izi nyeshyamba rero zose zari zakoraniye kuri bano barwanyi batwirwaneho ndetse n'abano barwanyi ba M23, bari baje ngo kugira gutya ngo barebe ko bakigarura utwo duce, nibarangiza ngo babirukane. Si ukubirukana gusa, ni ukubica, nta kindi cyari kubaho. So byo bintu rero murumva ko ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma uwitwa Minisitiri Guy Kabongo Mwandaviti, Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ngo iki rero? Yavuze ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi, mu byubahiro nkugomba, ndagusabye icyo ugomba gukora, ntusinyane n'isezerano na rimwe na M23 rikwemerera ryemerera AFC M23 ko tugomba kwihuza, kigomba kuba mu gisirikare cyacu FARDC, kuko nuramuka ubikoze nicyo kintu cya mbere kibi mu mateka kuranze ku buyobozi bwawe uza kubukoze. Ati gute rero? Ati usanzwe ubizi neza ko AFC M23 ntibaho, habaho RDF. Uremerera igisirikare cy'amahanga kwinjira mu gisirikare cyacu, igihugu tayari urabugitanze. Tubibutse yuko M23 n'abakongomani, ikindi mukwiye kumenya, basaba ko bagomba kwiyoborera Nord Kivu yose na Sud Kivu, ubwo n'uburasirazuba bwose. Ati tukabyiyoborera byibura mu gihe kingana n'imyaka 8, tuzaba tubimaze kugira ibyo dushyira ku murongo. Ibindi nta kibazo, muzaguma muyobore n'ubundi, imisori zigende Kinshasa, ibikorwa bizakorwa, ariko natwe twitunganyirize izi ntara zacu mwatereranye. So ahangaha rero Guy Kabongo Mwandaviti akahamagarira Wazalendo na FDLR iti ntimwigere na rimwe murekura imbunda zanyu. Yatangaje ikitwa intambara. Ibi byose yabikoze ku munsi w'ejo muri odi ifite iminota 4 yihanangiriza perezida, mugabo udatinya abe na gatoya. Nubwo ati wowe ntukore iryo kosa, none ariko sindi byubahiriza. Ati je nago natuma igihugu kigenda uko nguko, tirekare kare. Ati je fata RDF nyivanga na FARDC, ati ushobora gusanga baturimbuye igihugu kikaba u Rwanda. Byo nibyo bitekerezo byabo. Baba bumva yuko nibemerera AFC M23 ikuhuza nabo bakaba mu gisirikare kimwe, ubwo ngo bazakora ibishoboka ibyo byose ubutegetsi n'ubundi bukaba ubw'u Rwanda.
imyanzuro igafatirwa mu Rwanda, ibikorwa bigakorerwa mu Rwanda, bikaza gushyirirwa mu bikorwa ara muri Kongo. Sinzi uko biri bugende, dukomeje kugenda dukurikirana akantu ku kandi. Ese Guy Kabongo Mwanda Vita yaba ari kuvuga ukuri, ryaba ari ikosa rikomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi yaba akoze kuryo gufata M23 akayihuza na FARDC, cyangwa se ryaba ari irindi kosa rikomeye n'imyanzuro ikomeye M23 yabifashe yo kwihuza na FARDC, wenda mu gihe kizaza runaka ntazi, ukazajya kubona FARDC itangiye kwicayura n'abasirikare ba M23 akajya bicayura barangiza bakabarwanya baramaze kubatatanya, nta mbaraga bagifite, ugasanga wenda barongeye basubiye mu mashyamba. Reka ibyo byose rero tujye tubirebera hamwe mu yandi makuru ari buze kubakurikira. Icyo nicyo kiganiro ndi buze kuba ndi bukore, by'umwihariko ndakora hano ku myanzuro ikomeye M23 yafashe, niba ko kiri businye ikemera kwihuza na FARDC, ishobora kuba ari itsinzi cyangwa se indi tsinzwi yaba yongeye kugaragara kuri zinyeshyamba za M23. Uko niko mbyumva, nawe ufite uko byumva bitewe n'ukuntu wakurikiranye amakuru. Hasi muri comment umbwire igitekerezo cyawe nuko byumva. So hanyuma amakuru nakubwiye ngo ufite amakuru menshi cyane, ariko nkashaka kuyavuga mu bundi buryo buhabanye n'ubwo musanzwe munyumvamo. Nababwiye ngo ahitwa Kanyora ndetse n'ahitwa Nzibira drone yaramutse irasa kuri uyu munsi. Yaramutse irasa kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingo ngaya barasa kuri M23, ariko iryo jambo sinzira muryumva. Ariko izi nyeshyamba za M23 ngo zonge nazo zizamura drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Izi drone zagiye guhangana n'iza FARDC zo mu bwoko bwa Shashikana. Izi drone zose zirarasa, izi drone zose zirayoborwa. Ahangaha hagiye kugaragara abatwazi beza ba drone. Amakuru mfite nuko drone ya FARDC atangiye guhunga. So reka tuze kubirebera hamwe. Gusa anga Nzibira ndetse na muri Kanyora mwibuke kari muri territoire ya Shabunda, kandi Shabunda niho inyeshyamba za M23 zinjiriye zikomereza muri Kivu y'Amajyaruguru. So ubwo nanjye niko nahinjiriye mpita ngomeza muri Kivu y'Amajyaruguru, tayari mise nikubita muri Warikare ahitwa Rubutu. Ubu ahitwa Rubutu maze kwikubitamo neza cyane. Ahangaha rero amakuru ndi kwakurura, inyeshyamba za M23 ngo ziriyo zifite n'amamodoka, bari kujya bagira gutya bakayahagurutsa, bamara kuyahagurutsa bakerekeza neza ahitwa Seni Rubutura, bakerekeza neza hano hitwa basa nkaho binjira muri za Kisangani, ariko bakongera bagasubira inyuma. Nanone amakuru namenye bazamutse basubira inyuma kuri territoire ya Warikare. Ahangaha bagiye gukanga icyitwa FARDC yadwaye umutima, bamwe muri bo batangiye gufata amaruko butera berekeza muri Gisangani. Abo n'abasirikare bakomeye, hasigaye Wazalendo intera hamwe ndetse n'abasirikare ba FARDC batoye. Abangaba rero sinzi niba ari bo bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 zatojwe na abakomando gusa, noneho bari muri izi operation nta bintu byinshi. Amwe mu makuru nkurura mvana hariya muri zira axe avuga ko kandi hari abandi basirikare badasanzwe b'inyeshyamba za M23 kuri ubu bari kubarizwamo hariya mu gice muri satere ya Warikare indani rwagati. So hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko wenda andi makuru ndi buze kuyabagezaho mu kanya, ari nako ndi kugenda soza. Ariko mbere ko soza aya makuru ndagira ngo ushishikarize gukanda hasi handitse subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Andi makuru aravuga ko nanone kandi ahantu bita Masisi Side, Nyamaboko ndetse n'ahantu bita muri Ruke, ahangaha hose haberemo urugamba rukomeye cyane. Ariko wenda ibi ngibi ndaza kubigarukaho, ahubwo munyemerere mbabwire yuko witwa Thomas Rubanga nawe yafashe ibintu bimwe abikura ku rwego rumwe arangira bishyira ku rundi rwego, arazamuka yagira ku gatuti hejuru abwira FARDC ati mwebwe mufite ibibazo bikomeye cyane, ati ikintu tugiye gukora ati ni ikintu kimwe, ngiye gufata Bunia nindangiza asubira inyuma ngiye no gufata Gisangani, mpamagara abavandimwe bahite baza dukomeze he Kinshasa. Ese Felix Antoine Tshisekedi akibona ayo makuru byagenze bite? Ese Evariste Ndayishimiye akibona amakuru yuko abaturage batangiye kumwihinduka ari kwifata ute? Byose uraza kubyumva mu yandi makuru akurikira. Je nitwa Pacifique niruka Impa News, tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro n'amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.